Ia pe ona ia MATAUPU ia no whapea au ngā whoi ona whaasoa atu ai I le mamalu o loutou vasenga o le TUSITALA ia ma le au whaasala lau. Ia ai mai se whoi le mamalu o le tunu o lo whapea nā ona whaafongafonga tāpua I mai I le tātou whaasala launga le nei. Ia ai tātou se e atu tūlanga masani pe iei ni fesili. Agora FEILOAIGA o le fosanga mai. Awa matatu iei le sili tusolisi o MATAUPU sa e sangoa iei. Le fupanga le lau tu asisina ma le MATAUPU ni o stasi o PALEMIA Oketopa. O le tau maua wake o se PALEMIA Oketopa se whaipisi mai asia. Le sili atu e lau fiunga pe Pena e whanga te le mai e kisinisi, ia mamako anga whoro whairi whainua, po se whainua nā kua mai whenga malo o vai, e po se whainua whoi nā whaatino I lau tau whale atu whenga malo. O le whale sikaliti le o tāpunia, e le I whaia ona whaapea o le mātou asesinga, na longo mai lava I ala masani, foi lea o le re ausia o tūlanga foi lea e te tau na whai, tūlanga tau lai sene, tūlanga tau le whaatinonga le au nanga mana onga o le tūla whono e tusai ma le ngausi o le sikaleti. E pe lilifa nga e le tūlanga o le tongina o lai sene ma tūlanga tau la whonga. E pe o le MATAUPU lalna, o lo ia te ole ato to le whaamitalanga na le longo mai a ona le na mato o le wharisikaleti ia na lia I mai e lea o le whaamitalanga la lea wa le o mato tala noa o lea I lea fo I au nanga ia wa te le wharisikaleti le o e nei whaila o tūla whono fo lea I mea tau tupe I mea tau tiute ia e malosi fo I le tūla whono ia o le soifua maloloina e aona whaamilieina sa e la se MATAUPU whaal tūla whono nā fuai ona tūla I mai ia le MATAUPU le I le whale sikaleti le o tāpunia ona sa e ia se tūla whono whaatontonu whaapea e te tau ona tolu tau sanga Oile e tutongi ato ai ia se la fonga. Ia ai peitai. Pena ia se swinga foilea. Pe sa tala no ina le swinga. Ai le suia le tula fono. O le la ua pe ua folinga mai ai. O isi ua tutongi le tolu tausanga. Ia au isi la vea ai la le palesikaliti lea. Ua alu I dungo o se tonu na whai, ia e leiloa po le ale tonu na whai, ia na pēna o le tasi ai lea, o le tausanga na tonu ai le lato la whonga le sa tau na whai. Pe o se MATAUPU whapena na lia I mai ai le matou talanoanga le. Ta ua le fontanga lea le tūlanga MATAUPU tau le sisiomanga. O le whinaunga Samoa e se mai Pasifika ia le au telenga, o ani MATAUPU tāua o le tau whai Samoa e watu lea fontanga. Ia, o le mea lava ia, o le Pasifika, o le I tūlangi, foi lea o atu motu la iti, mai e se vainga, a oloa I whonotanga te tele nei whaavao malo, e malo si atu le tau ave e le I tūlangi o MATAUPU, lo le whaapea voi lea e tau mawhai ia le atunuu ia e tau mawhai atu sana mau. O le mau o la ia le e tau ave Samoa ma le tūlangi ina ia tau mawhai lava e tau fi mai le vevela, e le tasi tesi 5 Celsius, le vevela. Ia e pe o tātou sa tātou whai ale le whinaunga le mai le amtanga. O le tele o teimi pe sa te mai ai e isi atunu. Ai ona ua whailoa ia suenga scientist.
le laua whaamaoni ai le tātou maulea. A tātou le taofia le vevela i le 1.5 e te le lava ia afianga foi le o le lolangi e pei o le tele o atonu sa tau finau i le lua tekili a tātou wale e momoli atua le 1.5 ia o le memo mualna o le melo na rua ia o marienga whaavao malo e te tau ana i eini tūlafono foi lea e whaanga solo ai se whaamoemoe wa au tasi i ai ma lela i eile tusi tūlafono po le rule book o le lava na amata mai le marienga le na whai lua fesfulu lima i pale i falani o le lava e o mai nei e le i taatia e se taatianga foi lea ua mautu ia le tusi tūlafono lea ma e iei lava le anganga o le Pasifika o le si mele tau ona whaamautu i le fono lea i Peltania a le mawhai ona whaatau nuu ia le tātou tusi tūlafono whainga tātele ona whaasolo le porkalame tali atuai i swinga o le tau o le MATAUPU na tolu o e tau avea le Pasifika o le whaatupeina o tau mawhainga mo le tali atu e lua ala mea o ile tau mawhai e o le whaititia o le kasa o ile e a whaina ai ia le afu o le tātou lalulangi o emissions ia o le mea na le tau ia wa tātou ia le Pasifika e le titi ale ia ni kasa e whaatupu atu tātou o malo te tele le tupu ai le mea na ia ma le lava e whaiwhainga ina ia mawhai ona au mai e se latou malienga i le tuutuu i foi lalo o emissions. A le ngā luenga tele la lea ma o le mea e mo mia tele le Pasifika. O ngā luenga foi lea e tau ona whai e pui e mai e tātou mai swinga o le tau. Le la e tau foi le ngana whapeletania o adaptations. Pei lao le tūlanga lea o tātou talingalu pe o to inga me whapena o le mele whai i le poloketi lea i le vaisingano ia e foi ia whainga foi lea o le toi tuto la au ia maisi mea o le si itia o no foanga e pei lao tātou i le Pasifika ia Samoa e tele lava foi lea o le tara whatai a lea e solo ai ia whai o no foanga whai tele ia a tātou tilo fo ia pia o le tātou taulanga ia o le tala whatai e mo official malo ia au i fo le tūlanga lana e nuu mawhioanga e lava le manatu fo i lea o le si lava tali i lea i le swinga o le tau o le tātou mawhauwhau e si itia o tātou no foanga ma tātou taulanga i no foanga maolunga ia e le o se mea tau ngofia lana mea peila e o le to inga whaataitea inga le na e le mele ta o ngā luenga whaatino e tali atu ai i swinga o le tau. O le si mea o lo finau tele i le Pasifika o le mele ta o loss and damage. Pe o le mea whangai pe se insurance. Ai mai se amo tātou atu no o tau atia. E te le lava le a whaina o le tātou tamau ainga i le awhia o tātou foile i a whā ma tūlanga uali e mai ona o le swinga o le tau. Mai e tupu ai le mele na o le toe unai anga i tua o le tūlanga o le atina tātou taumwhai mai ia sau le a whā ia po le mafui e po le tsunami ia ona whapena lea ona tafi esea ma whaale au ngaina umai ia nisi o whaavae whaaltamau ainga whailea. Mo atunu la iti la, e te lelo nā whainga, pe afuafua i atunu te tele. Whailea wai te tele o la tau tamau ainga mwhai ona fisoaswani ai mo whaalawelawe whapena. Ai mo atunu la iti, ia e matua i whailea o se tūlanga
e solo muli pea ia le soifuanga o tangata e iei tātou. Foi lea ona e laititi e le tātou, laititi o le tātou te mawaiga e laititi o tātou laufanua ia matulaga la whapena. Mai e pei o se mana onga la lea e tau ave pea e atunu tau atia e mai se ia ia atu motu. Ina ia iai se ai e inga whapitoa e fesoasoani ai i le toe tali atu i a fianga nei. Ai mai se ia le whaina o le tamawaiga. Lau fionga ni MATAUPU le suuna ko se veile pai an taharuanga o whamtalanga o sotaina ma teknolosi. Tanga wenga hoi leo lo ieri tātou o kisa o le mai pule whatong. O le aso nafi lena o mai ei le pepa whamtalanga whalawa i tele mai le pule whatong. Ua o ringa e whautuaina, ia pe lapata ia i fui au nanga tau whaasalonga. Le ngata i lua o penga tu whaina. Televisi, malitio. Ona o mata wina le pule whatong. Ia po e nisi o ngai o inga. O ni whaatinonga fui o ona. Ua soli ai le te ianga. Broadcasting standards. Mai te lilo iai pat o leo te manatua. Te mo mone o mai eise whautuanga ma se tua lalo ale. Pule whaatonu taru whaatuina le ofisa o le si lea na pito la au tālu. O le mata i tua o nanga nei. Ina ia murmuri te ia te iawa. Ina ia lea whaina fui ia le lautere o tangata. I whaasara launga. Ia male lātou tautua le whaiwhai pia e. Lea se fina ngalo lau fionga te mate. Pāri wa tasi leo vai ngā sā. Pe sā ngā i ei fina ngalo ma manatu whaali e teni a o loma le pālo ta tene. Le wha ngā ina o wala whaasara launga. Wa le tāpu sā inisi o kalame mga i winga. Ua le savaria au wala o tūla whono mata i ala. O te manatu e pei e lua e ni vaenga tāu o ni tāpule te langa maia. E pei ia tau i e ngā luenga le pule whaatonu. E a ngā i pūlenga tau whaasalaunga. Ai o te manatu foi lea i MATAUPU i e talanoina. E tau foi ona iei le sau o le wharapotonga o tangata whasalau. So I think there are two parts. I lau whaitau atu o le ngā ruenga autu ai a le pule whaatonu. E a ngai i pisi nisi e whaia whasalau pe o TV pa le tio o pisi nisi. Ona pe o tala ma upu ia whaonga pe o ni mea lātou po ni MATAUPU o mai e isangata. A o lea whaonga ina i le au nanga a le lātou pisi nisi e whaia. So I think e tau au na manino i le ngā yo i ngā le pule whaatonu i le tūlanga le nā. Ai e waila vea e foi lau newspaper ia ma lau tustusi e foi la le si vaenga le nā e foi leo te manatu e le e tō whaalaputonga ma tūlanga whapena. O te whiwhia la o lea ua au maise nā whaasisilanga. Foi le awai e mo le e TV ma le tio. A le foi la ia platforms e le Facebook o le Twitter ma me whapena. A ma whai ona o atu ia se mālosi o le pule whaatonu e atonu e au ngā. Ai pe o le foi no tatal no atu i le tūlanga o le tapenanga wha anu whale. Na o foi la e le whaataltanoanga. I le matawhai o i tonu lava. A le pule whaatonu. Le mena whaavai mai e le tūla whono le pule whaatonu. Ia pena amata le pule whaatonu ia o frequencies, o spectrums, o tuenga me whapena. Ai pe walu. Le o atu isi tūlanga foi lea o pūlenga foi lea ai whasalaunga ma tūlanga whapena. O le alavala i le whataltanoanga foi el kapeneta i le anganga lava o le tau
whaamaupopo whaamanino le taatianga o le anu whale o ngai o inga ese ale malo. O taati atonu le pule whaatonu le taimi nei I lana matawhai oi wa lela wa whaapopotu isi mea ma isi mea ia ona ia lea o le fisiri mua foi le e masari ni tupu I le malo ia apole anu mea le matagaluega le fai so o toega fisiri lana lea e faasolo ai ia le talanoaga ia au te manatu o se laasaga lelei ia le faaliga lea na au mai ona e tele lava le afiaga foi lea o le vanonofo o tagata ia ai maise ia tulaga faatulafono ia fai o le ai atatau foi lea freedom of speech ia ai foi lea e le ai se ai atatau e le ai foi sona tulaga foi lea o le e tali atu ai I mea ono tutupu mai ai ona o le whaongaina foi lea o le ai atatau foi lea pe whaafengofia ona whaamatala I le ngangana whaapelitania e whengofia le ai atatau ai foi le responsibility foi lea o le e tauna o na o whaatasi Ina ia utapule mo so malo funga ai dava ki pera ngale le fisiri le bana le sai sa no ai tele fa la lo ina tatu filo ina le dava ya so utapule pe foi o Pandora Papers le o amigo mai in Samoa ia mal tatu fa la tonga o tupe te mo tupe fa ma ia ai o le la o si ya tu lo funga vale sai sa no stasio o ma o no fa sa la na paes o le sila le kabineta I MATAUPU ia mal tulaga foi lea malu puipuia o tatou mai le afiaga foi lea e salalau atu tatou afia o se lofoga foi lea e faafailele ai tupe ma te moa tupe e lelea ia o le tulaga lena ia ai pei lava o le faiga faavae a le matou faiga malo e amata mea mai lava ia le minista o loo feagai ma lea matawhaioi ma lea matawhaioi ua amata mea la la fionga I le minista o tupe e whawheiloai e amaise ia le tatou wharapotonga leo sifa mai o le la e whataritari le kapeneta I le lipoti mai o le fionga I le tamaitai minista I le tulaga o loo tatia ai se afiaga o tatou e le o se mea fou foi lea foi I le luʻi tauina pea o le iai o le toʻaiga auaunaga le ia tatou ia ua o le iai le faalapotoga a Europa pe o latou le e una ia mai a le lava iai foʻi le faalapotoga o MATAUPU tau te unga tupe whapea. Pe o le ae muri tae ai tātou. Ai e la le wharapotonga le pe autu I malo Europa. E pe o la tōle nā o lo au mai a pea ia malu ina ia le tātou compliance. I lau wa inga la iai. O le lava o lo solo pe tatou I lunga o le whaamalia ina o tūlanga e tau ona muri taia. Ai foi lea o vai o wharinga I o mau mai. Na amata mai foi lea le Panama. Whasosol mai. O le o mai le Pandora. Foi le o pe o matatala ia el tūlanga. Ia ele whape foi o le mea na whai sisi. O le mea na whai tangata, na whai whainga malo, o whai e tūla fono, o me whape. Ai pei o le o le whai le au mai. Ele Panama, ma le Pandora. Ua avea ia mea ni e whai ma alo whanga o tangata. Ai mai se tangata mau oloa,
tangata solitulafono e foi le o fai maalofanga tutonge ia latou lafoga ia mai ia le faafesili foi lea i le tulaga pe e faamaliaina le tulafono ae po se mea mea tonu ia ua le foina matamata atu foʻi le siporkalame autu i Australia ia maafiaga o Australia i mea nei o lae talanoa mai ai pe se faipule o Australia ia tusae faapea mai o tuaiga faiga nei e tele le aafiaga o tagata anuu Australia ona ua lē tulaga tutusa le malae foi lea o tupeteu e tupeteu a tagata Australia tagata lautele ae lē mafai ona tauvā ia le malosi o tagata lautele ma latou teuga tupe i tuaiga afaiga foi lea ni company tetele e mauoloa tetele latou tupe ia o atu lo latou faatauuma mea ae tusa ua le mau avanoa ai ia tagata Australia o le ai le latou faamoemoe e latou te ausia foi ni faamanuiaga foi le ae mai sa mea ia o fanua o fale ma tulaga faapena ia e pei ia te au ia o le feʻau lenā ia ua o le pei o le fasega o le au tusitala lea le autu ia suʻesuʻega uma nei ma le mea foʻi a lea e tuliloa lava ia le ami o tonu ma le mea foʻi lea o le faasoa o le tamaoaiga ina ia foʻi lea faamanuiaina ai ia le lautele o tagata lo le faaputuputu o le manuia toe atili ai le faaputuputu o le manuia ia i latou o lae foʻi e tele a latou tupe ia ma pei o le sivasega lea pei e agaʻi mai ai e le o iai se tulaga faapena o aliali mai mo Samoa ae o loo aliali mai mo isi atunuu e pei e taulamua foʻi lea ia i latou o e sa taʻitaʻi faiga malo ua latou faia ni faiga foʻi lea faagaoi ia te aʻu ai o se mataupu foʻi lea e unaina ai foʻi ia le malo ia tilotilo i le tulaga lea foʻi lea i le vā o le mea taʻu o le tulafono ia ma le mea taʻu o le amitonu ia ai e leʻi maua mai a tonu toe titi lava maua mai o le si mataupu na fiaga faʻamau le lava koe faloafa tulaga koua mo se lata mai pou kai au pescako pathology faia ia postmortem o laega alulua i ai e le tatou ofisa le vaifafo ma tatou paaga aua alegaioiga pitolata mai sa fesoasoani mai ai ia le malosaina o le polokalame foʻi lasaina lea iai nei o le ia latou fomaʻi foʻi lea i matatā eseese e foliga mai e taʻiono masina le o mai ai ma le laua aveʻi ai le talosaga mo le suiga le sui ai nei a tesema pe mafai ona au mai ai se tatou fomaʻi faapea ia o le mea ia o niusila ma Australia e manaʻomia ia le e foʻi le pitolatalata mai ia e pei e lē o faigofia ana na o mai ia latou fomaʻi e mai lailae pe no tatalanoa muamua atu foʻi lea ai se option foʻi lea ona e fai asi na malosi o le tulafono foʻi lea i mea ia foʻi lea i le suʻesuʻeina o tino maliu e tauana na faagasolo lelei ia le tulafono ia o le tulafono muamua e manaʻomia se forensic pathologist o le ia i le tatou pathologist but e lē o ia se forensic pathologist ia
o le sila vainga le sai ai pe fai ona fai se te unga le tulafono e ngalue i le tato pathologist I supervise virtually as a forensic foi le ia a me umana i le whapeo se me vave ona whaatino. Whiunga lo whaamu te ana, mai te tōmana foi e mona ren pawaitain. Ke le mo mese o whai o whanau le wanga i Australia. O le taimi nei Australia o over le fitu se lau, tangata e o ai o le vaenga le ma leo fo wa amatan to fa fo i mai i le si vaenga. Ai o le tusa o le vaenga fo le o pasia nei. O le vaenga le e o i New Zealand. I lalo le malienga fo le o whaatatia fo i le fo i le mana umia le whaanu fo i sea. Le lai tāpena uma le vaenga mua o le malienga le nā ma le wā New Zealand.